Welcome. एक बात सोचिए, हम लोग सूर्य पहन के नहीं बैठा है, हम लोग सूर्य पहन के नहीं बैठा है। आप लोगों की मेघालय में ही सिर्फ यूनियन नहीं है, असम में भी है। अगर आप लोग हर बार ऐसे करते रहेंगे तो आप लोगों को सोच लीजिए, असम में भी आप लोगों को आना मुश्किल कर देंगे। हर साल आप लोग सीजन के समय में ऐसा करते हैं, ऐसा मत कीजिए। यहाँ पे क्या जंगल अब चल रहा है? ये आज का समाज जो है ना, मेघालय या असम या नॉर्थ ईस्ट, ये एजुकेटेड समाज है। ये सब आप लोगों को भी परिचय देना है। मेघालय सरकार আৰু অসম চৰকাৰ দুইখন চৰকাৰে আলোচনা কৰি এই ধৰণৰ যেতে দুনিয়াই এনেকুৱা পৰিৱেশ সূচনা নহয়, তাৰ কাৰণত আপোনালোকে এটা পৰিৱেশৰ সূচনা কৰিব লাগে। অন্যথা মেঘালয়ৰ খাচী ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়নে হওক বা মেঘালয়ৰ বিভিন্ন সংগঠনে হওক, যি ধৰণৰ প্ৰত্যেক বছৰে আপোনালোকে পৰিৱেশৰ সূচনা এটা কৰি আছে, ইয়াৰ জৰিয়তে কিন্তু লোকচান মেঘালয়ৰ বেছি হৈ আছে, অসমৰো হৈ আছে। কাৰণ পৰ্যটক যদি ইয়াত নাহে, উন্নয়নৰ মাপকাঠিডাল কিন্তু আপোনাৰ স্তব্ধ হৈ যাব, মনত ৰাখিব। গতিকে মেঘালয় চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিছোঁ, আপোনালোকে এই ধৰণৰ যিটো বাতাবৰণ সূচনা কৰে প্ৰত্যেক বছৰে, মানুহে যিটো শংকা লৈ আপোনালোকৰ মানে শ্বিলং, মেঘালয়, মানে চেৰাপুঞ্জী, ডাউকি ইত্যাদি জেগা মানে পৰ্যবেক্ষণ কৰিবলৈ যায়, এই বস্তুটো ভয় শংকাৰ মাজেৰে যিটো গৈ থকা হৈ আছে, এইটো কিন্তু বন্ধ কৰক আপোনালোকে। মানুহে ভয় শংকা কৰি পেলাই যিখিনি আপোনাৰ যদি আহিব লগা আছে 100%, তাৰ ভিতৰত আপোনাৰ 20%হে আপোনালোকে পাই আছে। এতিয়া মই কথা এটা ক'ম যে मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मेघालय की जो भी यूनियन है सबको मैं एक बात समझाना चाहता हूँ कि आप लोगों की मेघालय में ही सिर्फ यूनियन नहीं है, असम में भी है। अगर आप लोग हर बार ऐसे करते रहेंगे तो आप लोगों को सोच लीजिए, असम में भी आप लोगों को आना मुश्किल कर देंगे हम लोग। एक बात सोचिए, हम लोग सूर्य पहन के नहीं बैठा है, हम लोग सूर्य पहन के नहीं बैठा है। आप लोग हमेशा ऐसे करते रहेंगे, हम लोग सहन करके जाएंगे, ये मत कीजिए। आप लोगों को हम लोग हाथ जोड़ के मतलब आप लोग को रिक्वेस्ट कर रहा है, आप लोग ये सब बंद करिए। बार बार आप लोग करते हैं, हर साल आप लोग सीजन के समय में ऐसा करते हैं, ऐसा मत कीजिए। अगर आप लोग कर सकते हैं, हम लोग गुवाहाटी में नहीं कर सकते, हम लोग को गुवाहाटी में कोई जगह नहीं है, हम लोग सूर्य पहन के बैठा है, ऐसा मत कीजिए। हम लोग वार्न करता है आप लोगों को, हम लोग सेना जितना है वो सहन कर सका है, बार बार नहीं सहेंगे। এইখিনিয়ে কম, অসম চৰকাৰক কম, আমাৰ অসমৰ সকলো মানুহকে কম যে আমি এতিয়ালৈ ধৈৰ্য ধৰি আছোঁ। অনাগত ভৱিষ্যত যদিহে এনেকুৱা পৰিৱেশৰ সূচনা হয়, তেতিয়াহ'লে আমি নিশ্চিতভাৱে ঐক্যবদ্ধভাৱে আমি আমাৰ সংগ্ৰামখন কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিব লাগিব। কাৰণ কোনোবাই যদি পেটত গুৰ মাৰে সহ্য কৰা নহ'ব। তাকে কৈছোঁ যে অসমত ব্যক্তিগত বাহন দেখিলেও তেওঁলোকে বন্ধ কৰিছে, এইটো অতি আচৰিত। জংগল ৰাজ চলিছে নেকি ভাই? यहाँ पे क्या जंगल राज चल रहा है? अभी भी एजुकेशन नहीं घुसा क्या मेघालय में? क्या सोच रहे हैं आप लोग? ताके कब বিচাৰিছো এনেকুৱা বাৰু হয় নেকি? মই তাকে কৈ আছো, আপোনাৰ চাব গাড়ীবিলাক পৰ্যটক অকল অসমৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত নহয়, অল অভাৰ ৱৰ্ল্ডৰ পৰা আহে। তেনে ক্ষেত্ৰত পৰ্যটকজনে যেতিয়া ঘৰৰ পৰা পৰ্যবেক্ষণ কৰিবৰ কাৰণত প্ৰগ্ৰেমটো বনায়, সেই সময়তে সিহঁতৰ চিডিউল এখন হয় আৰু সেই সময়তে গাড়ী বুক কৰা হয়, তেওঁলোকৰ হোটেল বুক কৰা হয়, তেওঁলোকে ফ্লাইটৰ টিকট বুক কৰা হয়, সেইধৰণে আহে। তেনে পৰিৱেশত যদি গাড়ী এখন এয়াৰপৰ্টৰ পৰা তেওঁ অনলাইন যোগে বুকিং কৰি তেওঁ পৰ্যবেক্ষণ কৰিবৰ কাৰণত আহে, তেনে ক্ষেত্ৰত যদি তেওঁলোকে এই ধৰণৰ পৰিৱেশৰ সূচনা কৰে, মানুহজনৰ বিশ্বাস ক'ত থাকিব?